once ngaphatha umuzi unabantwana weyi-1 angekho angashadwanga, siyakusebenza and then mawuceda ujampa kayi-7 ngoba once sabeka imithi phansi umntwana wakho angekho la ejardini, ngingqunu mina ngabeka imithi leya phansi waphuma lo mntwana lo singamcabanga lo yabe ngangekho masiphatha umuzi. Sanibingelela, sanamukela hlelweni lethu le-Echo Point TV, The Call. Lo bingelelayo uxona umfana Mbatha-ke ushanda udaba ezethu uSontshikazi umthiya. Ushota uMantindela siqomsothe dlimadla bana kwaJose Igcololo. Umdidi adagu dakhelo chathi ungakhohlwa nje ukusubscribe ukulike ukukhomenta-ke babukeli bethu sibathanda kakhulu. Niyazi ukuthi usibeka emathubeni ukuthi episode sithathe sibeke ne-channel ezingeni elithe ukuthi xaxa. Siyabonga kakhulu senthanda lapha emakhaya. Angihambi-ke ngedwa funa namhlanje-ke nginiphathele Askisi umkhulu uma hamba yedwa ukafika futhi khona la ngokudlule estudio esilethele ubizo lakhe noma mhlambe uhambo lakhe lobunyanga ubuyile futhi namhlanje uzositshela ke noma uzogcizelela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza kanjani. Mkhulu ngizothatha intambo ngizibeke kuwe, mina anginawo amaningi ukwazi ukuthi uyihlahle lendlela usho ukuthi uqhamukaphi ubani usebenza kanjani. Thokoza mkhulu, ngiyabonga ukubona futhi mkhulu, sibuye futhi sihlangane mkhulu. Ukubonga mina wena mkhulu, ngiyanibingelela nonke le emakhaya, ngithi ngijabulele ukubuya. Yebo mkhulu, ngibuyile ngizokhuluma ngensebenzo manje mkhulu. Yeah. Manje mkhulu ngizokhuluma ngensebenzo lezi mina ngizenzayo. Yeah. Mina mkhulu siqale la. Mkhulu ukuqala ukuthwasisa ngiyathwasisa mkhulu. Ukuthwasisa kwami ngithwasisa kuya ngedlozi lakho. Yeah. Insebenzo yami leyo ngicala ngayo ukuthi umuntu makafikile angifiki ngokumfaka ephehlweni. Makafika mkhulu ngiyamthatha ngiyamgezisa almost 2 weeks yonke. Okay. Lokho ageziswa, akhipha inyama, akhipha yonke into yalapho uma khona. And then from there khona azongena ephehlweni, makangena ephehlweni ungena clean mkhulu. Alright. Yeah. Futhi mkhulu thina ekhaya siyakhona ukhipha umuntu ipoko siyalahlisa. Siyakhona ukulahlisa umuntu. Okay. Umuntu makahamba nezilwane siyakhona ukuthi sikhiphe lezo izilwane. Ngoba mangithi ngibhekile it's not ukuthi isilwane mkhulu usithola ngokuthi umuntu ukufake sona kuphela. Kunabanye abantu le emakhaya mkhulu thola ukuthi umntwana wakhe ibona abasebenzisa imithi totally endlini abasebenzisa umuthi but abantwana bangena isikolo. Yazi eclassini mkhulu finding out when umntwana wakho akasebenzisa umuthi akageziswa ngemithi nani but kunabanye abantwana bona bayageza ngemithi bona bacabiwe, abanye labaphuma khona abantu bayaganga. Yeah. Abogogo bayaganga nani. Yeah. Wena umntwana wakho ungena nomntwana lo unesilwane. Isilwane lesiya sicindezela umntwana wakho akasakhoni ukubona kahle, uyafaila but lo malo kwakhula beka right. It's not ukuthi uloya abanye abantu. Ngoba yena akanayo umuthi emzimbeni. Siyakhona ukuyilungisa. Yeah. Naleyo. Okay. Futhi mangithi ngiyabheka mkhulu most of the time abantu abagulayo. Yile manje silwa nayo kakhulu. Yeah. Ukuthi sipholisa abantu. Yes, laba baneyinkinga. Dala sihlangana nazo inkinga zinemithi yayo but sifuna ukuphilisa umuntu ukuthi umuntu aphefumule. Kufuneka abantu abagulayo. Abantu abagulayo ngokuhlukana kwabo kunomunye singakhulumela into yesuthu. Izinto zesintu ukuthi uloye obani. Abushukela siyakhona ukuyehlisa sibambe ku level ukuthi ujove sithi ungajovi inaliti asukunike lo muthi lo angithi wena eclinic or esibhedlela bathi kumele ujove Bakujovisa
every day or after a certain days angazi, but thina siyakhona ukukunika umuthi lo ngizothi kuwe 2 cups a day ukhiphe ishukela yakho ibe level and then ngithi kuwe okay but yeka lezinto ithi mina ngileka lezi silungu mina ngikunika imbiza yami ngikunika imbiza and then make kunika imbiza finding out le mbiza le yenza ukuthi ibe level the way it's supposed to be but on top of that I'm not happy I need a cure salwa manje ukuthi siqede ngithola umuntu oqeda lento le ukuthi ihlale ekuyi-normal level hayi ukuthi uzohlala uphuza imithi njengamapilisi Okay. we are fighting for that now but nayo if iyakuhlupha njengombukeli if kuneshukela ekuhluphayo siyakhona ukuthi ujove kunabanye abantu abathanda ukujova mkhulu abanye abantu abathanda amapilisi but they prefer ukuthi ngathi ngathola into engayiphuza ukuthi ishukela yabe ibe right Idambe. ikhona imbiza ngasho futhi ukuthi ipoko ngasendlini or ngasejardini siyakhona ukuyikhipha but kunzima nakhona mkhulu and then insebenzo yasendlini insebenzo le asicharge imali lesithi obvious siya ngensebenzo yakho nobunzima bakhona no dangerous bakhona if uthi awulali mangikuhlahluba finding out kunento emzini wakho it's going to be expensive because of melonyola nalento as ku episode endlulile ngithi I have to ukuthi ngibe ngunu ngiyenzeni ngiphathe umuzi wakho ngensila yami ukuthi yonke into lezo yenzakala kuye yenzakale kimi but remember I won't take your money cash insebenzo yasemahamba entabeni leyo Yeah. kunezinye izinto lezi zilawuzi khulu mangikhuluma bulawuzi inhloko nani inyawo asibali le asiyinsebenzo Yeah. lezo insebenzo lezi ubani uyazazi nomuntu ongathwasanga uyakhona ukuya eFaraday or kuphi ayothenga ayenzeni Yeah. uyayibona finding out let's say ngithi ukulahlisa umuntu akufani ngiyenzani okay mina mangilahlisa umuntu ngiyazi ngalendlela ethi uzogubha umgodi lofika la edolweni lo mgodi uyabamba ngemithi mawuceda ukubamba ngemithi uthatha umuntu lozomlahlisa mfake ngaphakathi umlalisi Okay. ungathi siyamncaba simlalise masiceda ukumlalisa and then uyamcaba umenza insebenzo leyo mele uyenze Okay. mawuceda lapho uyamkhipha mawuceda ukumkhipha same time umfake emanzini mamfake emanzini kula khona uzomgezisa ngalezo nkukhu ezimnyama and then nezimhlophe kunabanye mabalahlisa mkhulu bazoba sumlilo kubasa umlilo le ethi ngathi yabanye le iphuma edlozini la Nawe le uyayisebenzisa. idlozini lami lilanginika mina ngafundiswa leyo mgodi Yeah. nasemanzini mina ngafundiswa ngaleyo ukuthi kumele ubasa umlilo awuceda ukubasa umlilo and then kune elapi eli white ngala kunelimnyama kunenkukhu emnyama kunenkukhu white sicala ngala kubumnyameni siyakusebenza and then mawuceda ujumpa kayi7 ujumpa umlilo 1 2 3 4 5 6 7 angithi ngala kumnyama Okay. uyaphuma 7 yakho mele iphelele ngala ekhanyeni kusho ukuthi ngala ekhanyeni uzothola ilaphi eli white nenkukhu yakhona e-white nemithi yakhona Okay. and then angithi ngala sikusebenzise lezi ezimnyama silahlisa masibuya sikhiphe ebumnyameni sikufaka ekukhanyeni and then siyakusebenza kaleyo nkukhu Okay. futhi mkhulu mina lento le ngibhekile ensebenzini yami
Dala ngihlangana nalezi izinto zesintu. Yeah. Akuleyo mkhulu ngiyasichempa, ngiyazibona. Hey, ngiyazenza. But ngifuna lezi aboshukela, abo high blood. Uyangizwa mkhulu umuntu wathi mangimesikhathe eside ngibadizi. Ngifuna zona. Yeah. Ngiyangithola mkhulu. So most angihlangani nalezi zinto ngoba abantu abaningi bacabanga ngathi thina ama-traditional healers we don't know. Like ngayibeka bathi abalaphi bendabuko. Asikwazi ukwalapha aboshukela nani. Siyakhona. Ngoba sabona ngabanye abantu bayeza kithi abo HIV siyakhona ukuthi sikhiphe kuleyo level. Yeah. Ukuthi ibe right, unga default. Siyakhona ikhona imbiza yakhona. Imbiza zakho. Yeah, imbiza zakhona sikhona zokuthi unga default but usiphuzele imbiza without amaphilisi. Uyabona. So but most of the time lezi zinto lezi nami ngifacana nazo ilezi zokuthi umuntu uyaloyiwa, umuntu into zakhe ufuna abanye bafuna imisebenzi nani lezo ziyasebenza mkhulu. The most challenge I have mina ebunyangeni amathwasa. Baze ebunyangeni without understanding ukuthi kubanyanga yini. Before umuntu uzomfaka ephehlweni kumele understand ukuthi inyanga yini. Okay. Onamathwasa unawo mkhulu uyasebenza. Namanje kunomunye bathi unyoni. Unyoni emfuleni. Mkhulu. Lapha ya nginikiwe. And I'm very proud ukuthi ukhona ngoba lo mntwana uyasebenza mkhulu. Mina if igama lami ngifuna libe lihambe, kumele make sure ukuthi ngiyisebenzela abanye abantu kahle. Yeah. But she's one of them lo focused ebunyangeni. Ngisebenza nezinyanga eziningi. Like abo mkhulu Mngomezulu. Loyo dangerous ke ngo keep ipoko. Yeah. Okay. Yabona leyo ukuthi bathi wena ulali leyo kuzi kakhulu ke la. Yeah, so siyasebenzisana siyafundisana. That's why bengithi kuwe ku last episode kule episode ngithi ubunyanga is not one size fits all. Angeke uyazi yonke into. Yebo. Kumele ufunde. Qinisile lapho. Yeah. Kesisa umuntu. Umgesisa ngokuya ngesituation yakhe. It's not ukuthi bathi imithi yenhlanhla kunemithi obvious. Ukuthi hayi ngizothatha lona no. Kumele ulalela idlozi lakho. What if ivula abayifuni? Kumele ulalela idlozi lakho lithi hayi namhlanje kunenye umuthi bathi ufera. But ungamniki lezi zinto lezi zakho abobheka mina nani ngoba lo muntu lo ufuna umsebenzi hayi mniki ufera lo muntu lo ayidle ayithatha efake la ekhathuleni zakhe lena ahamba ayofuna umsebenzi. Yeah. Lezo i-experience le ngaphuma kuyo mkhulu. Ukuthi lezi ngiyazibona zilula mkhulu kudala ngisebenza ngaso. That's why ngithi idlozi lami la ngiphanisha ukuthi ngingathathi imali yomuntu cash. Izinto zakhe zingakalungi yeah. Which means I have to make sure ukuthi izinto zakho zihamba kahle. Ukuthi ngizokhona ukuthola imali yami. And lizobuya i-client lizokunika imali mayihamba kahle izinto. Yebo mkhulu. It's not ukuthi wonke umuntu wenza kanjalo. Inyanga zithandi lento le. But mina idlozi lami ngitshela ukuthi thina sesithembile. Thathi half yomuntu usebenze. Uzobona uzobuya azokunika imali yakho. Yebo, ngoba baxakekile abantu la ngaphandle mkhulu. Baningi mkhulu. Baningi. And then labantu laba ngasebenzisa imithi. They don't know. Emsebenzini mkhulu kunabantu basebenzisa imithi. Esikolweni kunabantu laba basebenzisa imithi. I-community is not ukuthi wena ungasebenzisa imithi the whole community doesn't use umuthi.
And then lani nanihlangana khona maybe eholweni or esikolweni or somewhere else la kuhlangena abantu you're supposed to take that position. You want because of kunabanye abantu nabo basebenzi kunemithi emzimbeni yabo ukuthi bakhona ucindezela abanye abantu. Finding out where you are one of them. Mawufika kimi after 10 years khona uthi mara khona kunini ngizama ithi ngihlole mawufika ngithi wena uloya umuntu just weak emzimbeni la uyakhona finding out kunabantu basebenzisa imithi. You have to be strong and then cha phelele ngawo you have to be strong ube nomuntu lo zo protect but remember lento leyenza umuntu iyaphela. Leyenza uNkulunkulu izohlala right but yomuntu iyaphela. So mawuqinile emzimbeni you can go through a lot of things. Uphumelele futhi kulezo zinto because of you are strong. Yeah. But when you are weak kunezinye izinto angeke zihambe kahle especially futhi uthola ukuthi emshadweni kunenkinga. Abantu abaningi mkhuluma abashada abaphumi abasenzi ukufana nakudala. That's why kunama divorce amaningi abasenzi ukufana nakudala. Mina umama bahamba baye enyangeni nobaba bahamba mele bahambe baye enyangeni mabafika enyangeni le inyanga ithi akunomuntu ozongena phakathi kwenu. Sinathi ukuthi ubopha omunye kodwa mara baya protector emzini ukuthi lo muzi lo bangabi separate. Yeah. But this nowadays abantu abaningi mabashada they don't do nothing. Bashada nje kuphela. Nomuntu lo fundisa ukuganga. Uzo makathi uyaganga finding out uyaphumelela thi angiyazi ukuganga. Kanti vele unithola ukuthi ni weak. Umshado wenu ulula nje. Uthi uthatha amashance kanti vele uzowathola ama-million. Siyalungisa umshado. Siyalungisa umshado. Idlozi siyahlanganisa, lihlangane. Idlozi siyalipaka. Umuntu as I told you ukuthi ne challenge yokuthi abantu baza kimi bathi banedlozi. Bayamangala mangithi alikho ngoba laba hamba khona bathi idlozi likhona. Alikho. Elimali ngekho alikho. Umuntu ufuna ukuthwaza akanadlozi. Uzwe bathi and abantu abaningi basho njalo inyanga. Angibasoli. Yes balibonile idlozi but abakhonanga ukulichaza ukuthi idlozi lani lifunani. Naye vele belimhlupha ngithi. Belimhlupha. Kunama science wedlozi. Mawulele angeke athi mina angithwasi mara ngiyakuhlupha hayi khonakala. Uzoza ngendlela zakhe. Bazoza ngendlela zabo lo athi akuphophise ingwe. Wena ngoba uyazi ingwe igcoka amasangoma. So uthi wena ufuna ukuthwasa. Akukhonakala. Kanti lelo dlozi belikhomba ukuthi ngidlozi. Okay lelo laphi lelengwe leyo mele wenzeni ulithenge ulithathe and then siliphahlele maqedwe ukuliphahlela sibuze ukuthi umsebenzi walo yini. Kufana nobuhlalo omkhulu. Mangiphuphe ubuhlalo angeke ngithenga ubuhlalo mangiceda ngibugcoba. Mele ngiphahlele mangiceda ukuphahlela ngibunike 7 days. Ufuna i-answer ukuthi umsebenzi wobuhlalo lo kimi yini. Ifana nokuthi angeke ngenze into lengayazi. Lengayi-understand. I want. So sebenza ngalezi zinto ezinjalo. We are trying to align abantu. Umuntu mina maza kimi athi uzothwasa we starting sit down and talk about ukuthi yazi ukuthi yini idlozi. You know the meaning idlozi ukuthi yini. You know the ama-sign wedlozi ukuthi yini. Ahamba kanjani. Do you understand? I'm here to guide people, not ukuwalapha kuphela.
Kunomunye umuntu uyakhona ukuthi mina umuntu wami akangithandi, umuntu wami akenzini mkhulu. Umuntu Ngicela umdlise. ipartner yakhe. Wena right wena. Isimo sakho right Awuphithizeli. like not like uphithizela. Are you okay spiritually? Wena. Finding out umuntu lo ya right just to dingeka wena ukuthi sisebenza wena than ukuthi udlise umunye umuntu. Okay. Mina lengayivumi lokudlisa abantu. Ngikhulu lento le dangerous. Dangerous. Lento lemkhulu yakhona ukuthi ibulala umuntu. And it's not ukuthi bathi mawudlisa umuntu kulana la uthatha imithi and then unika umunye umntwana uthi it takes a lot. Takes a lot mkhulu. Yeah. Nensebenzo yakhona manga ngathi ngiyachaza bangamangala ukuthi i-process engakanani. Yazi mkhulu mangifuna umuntu ukuthi azwe ngami. Mele ngiye toilet ngikhiphe ngithathe ngiyo-omisa kube powder mixe nemithi. Ukuthi udla mina ne udle mina udle insila yami mkhulu. That's why ngithi kuwe kubinyanga kunzima. That's why le engayenzelwa wonke umuntu yenzelwa umuntu lo ofuna isithembu. Mana ke mkhulu la mosu mawumenzela ngaleyo lapho isikhonkwane leso ukuthi wentabeni ufika utoilet. Ngifuna siqondise lento kule ngani noma yasakhuluma. Mkhulu ngiyalapha ehlathini mangifika ngiphethe izinto lami ngiyafika lapha ngishaya number 2 mangicela ukushaya number 2 ngizoyithatha la iphelela khona. Number 2 kuna la iphelela khona. Okay. La iphelela khona. La ethi khona ngathi screen. La ithi. Angithi yimi last number mele uzwe ngami. Yimi umuntu ogcina. Umuntu ogcina uthatha isinqumo. La iphelela khona. Phela ngitshela ngensila yami engaphakathi ukuthi uzwe ngami. Ngithi la iphelela khona ngibeke lapha yangomisa. Uwome tsi. Ngicela ukuwoma. La ngizopheka khona kufuneka inyama. Ngizothatha imithi angeke ngikhulume ngaze ngamosha abantu. Imithi wayikhulumi. Ngaze ngamosha abantu. Ngiyala. But masiqeda ukuyithatha lapha yasimixe masiqeda ukumixa naleyo mithi and then sikunike ama steps wakhona. Ukuthi once wayenza so uzondlulisa lawa amalanga kuleli langa make sure ukuthi wenza so. Nazo lezi that's why ngithi so I can't ukuthi ngikhuluma ubeke mbaba ngibeke like uyabona ngizomosha. Yes uzobethatha nomsebenzi wakho phela mkhulu. Umsebenzi mele ithi ngitshele mina I'm not greedy mina mkhulu. Mina ngisebenza nezinyanga eziningi. I'm not greedy. Into mangayazi ngiyakhona ukubona ukuthi uyayifuna but awuyazi and then ngiyakunika. Kunenyanga mina empandini yami nginenyanga lezi esigudi bagucula impande kimi. Empandini nyaka amahamba entabeni. Bakhona sikhona inyanga. Nalo ngitshela ngaye ukuthi ukhona manje unyoni umuntu lo uthwasile kuphi. Kodwa abamenzelanga kahle. Yes. Uyayibona mkhulu. So ngiyalungisa nalapho. But le challenge lengihlangane nayo enyangeni i1 amaphandi uphakamisa idlozi masifike endlini. Okay fine ngiyayibona le siqhubeke ngale mkhulu le yokudlisa siqhubeke ngale yokudlisa mkhulu ukuthi that's why bathi ukudlisa umuntu bengangwenzelanga ukuthi udlise noma ubani. Kufuneka abantu besithembu. Umuntu ofuna isithembu mkhulu uyesimenzela lo umuthi. Kahle kahle. Mina laba ngiyabathanda bayi2 but ukuthi ngifuna abazwana. And bazwe ngami. Sho ukuthi
the middleman it's you. Start insila yakho. Akufuneki inyama laphaya. Inyama like yani. Inyama Noma ngabe yipi. noma ngabe yipi. Ngathi sidla ama-veg namhlanje. Sipapa ngecabbage. Bonke labantu balaphayo uyibona kungamele bayidle inyama. Kuleso sikhathi mkhulu uma uthela umuthi. Imithi yakho uma uyithele ukudleni akumelanga kube nenyama eplatini. Oh okay. Fanele kube ukudla nje ama-veg kanje. Yeah. Nobhontshisi. Yeah, nobhontshisi Okay. yabona and then wenza ngathi man namhlanje yazi ngikhalela ipapa nekhabitshi asidla ipapa ekhabitshi mina nomuntu wami and then naye avuma nidla ipapa nekhabitshi ngifakele but nakhona ukufaka kancane not kakhulu ngoba mafaka kakhulu and then uyamosha uzohlanya lo muntu kumele ukhumbule mkhulu kunabanye abantu banemithi emzimbeni umuntu umthola lingana nami kanje wena sothi ufuna ukumdlisa inyanga kunika umuthi uthi umdlise kanti lento lezo siphendula esinye isidliso sokuthi agule emzimbeni ngoba unemithi le ikhahlelayo into le wena uyifunayo angithi umuntu makazalwa abazali bakhe abanye bayamthatha bamisa enyangeni yeah eminye imizi inenyanga zayo yeah. What if ungene kulolu muzi lo uqinile wena uthandana khona uthi udlisa umntwana abantu kanti lento le izofika ijike ngaphakathi kunabanye abantu uthi uyabadlisa ibuye lesisidliso sibuye abone ukuthi bo uthi uyamdlisa and then usenkingeni you must make sure you must be sure ngalento le uyenza yabona futhi nakhona ekhaya siyaskipha isidliso umuntu makangena kugula athi ngidlisiwe yebo siyakhipha ipoko siyakhipha umuzi siyawuphatha but lo wami lo yes ukhona umuzi lo suphathayo njengonke umuntu nalo ngitshela ngayo ukuthi imele ngibe ngcono ama-price wakhona wafana ngoba le imithi ngiyayibona but le ihambiselana nami yeah umzimba wami yonke into ezoshaya la izoshaya kuthi siyaqina ke isandla silapho yeah kusho ukuthi insebenzo leyo it takes almost a week and then but futhi sibuye masiphatha umuzi siphathana abantu bakhona yazi mkhulu mina mangiphatha umuzi once ngaphatha umuzi unabantwana weyi1 angekho angashadwanga angekho makabuya nomkhokha wakhe angena ejardini le yamithi izolwa naye ngoba akanawo umuthi loyo ukhona ejardini abanye banawo angeke uphatha umuzi mkhulu ungaphatha abantu bahlala ejardini ngeke mele bagezizwe labantu mele bagcabe labantu mele bathole umuntu ostrong emzimbeni lo uzofana nalo ubeke phansi ejardini ukuthi mababuya nezinto zabo or babuye emzini maybe babuye unamantombazana obuye kulala kuphi lapho bayaganga makabuya imithi le ngamlimazi ngoba once sabeka imithi phansi umntwana wakho angekho la ejardini ngingqunu mina ngabeke imithi le yaphansi waphuma lo mntwana lo singamgabanga lo yabe ngangekho masiphatha umuzi once wangena nemikhokha yakhe uyamluza ngoba le mithi le izobona ngathi umuntu ogangayo ngoba uze nemikhokha ngaphandle kanti bekumele ngoba umntwana wala babize bonke babela basebenzwe bonke as long as angashadwanga as lo shadiwa simfuni wakasibani sebhilonga lesa sengabhilonga kulesa sibongo nakhona siyobuza ukuthi kushadwe kanjani if ushade in a proper way yokuhlanganisa idlozi ukuthi vele idlozi lihlangene then kula usuthi asimdingi but if
bathi wakhiphelwa abomahali nyana nje and then they are done. No, simfuna la. Okay. Ngoba le mithi le yazolo. And angeke ilwe kancane izolo akabuhlungu. Ngoba le mithi le yasenze ukuthi ishaye. Into wrong ishaye. Ungena nje ukungena ngomoya omubi. Uyabo? So wena umntwana wala ekhaya ungena ngomoya omubi. Ngalesikhathi naye akazi ngoba engena phela ukuthi umbethe imkhokho emibi. That's why masifika endlini masiloko sihlola siyabatshela ukuthi sicela wonke umuntu angene endlini. Angene endlini and then sisebenze. Mina muzi ngophatha ngo12 o'clock ebusuku. Abanye nyababona bayaphatha emini. Mina ngiphatha nge12 o'clock ebusuku mkhulu. Mighty 12 ebudikop. Ngcono. Ngisebenza manje. Wonke umuntu uhlele endlini. Ifestero umnyango uvuliwe. Manje bakubonela ni for 5 yakho mkhulu mawusebenza no. Hayi. Angithi bona bahleli istele dining room or la bahleli ukhona. But umnyango namafestera ngifuna avulwe. Ngisebenze ngaphandle mangicede ukusebenza ngaphandle ngigcoke mangicede ukugcoka ngingena endlini. Ngisebenza endlini. Yes. Ngisebenza endlini mkhulu. If vele kwenzeka idlozi lithi uzocala endlini uphumele ngaphandle ngizocala endlini ngiphumele ngaphandle. Kuye uthi idlozi likutshela ukuthi yeah. That's why ngithi angisebenziswa ukuthi mina ngiyazi ini. Ngisebenziswa idlozi. Anginayo mina into obvious. Akunanto engathi ngiyayikhona kahle. Ngathi ngiyayikhona kanti ngeke. Uyalawulwa. Idlozi lizothi kimi mahamba alo ngeke umkhone. Hamba umise kubani or hamba uyofuna umuntu. And then ngithatha umuntu ngimise le. It's very difficult ukukhuluma ukuthi mina ngiyazi ini or ngiyalapha ini. Ngizokutshela ngalezi zinto lezi ezinormal. Ezinormal. Yeah, but kunezinye izinto omkhulu thola ukuthi angikhoni. Thola ukuthi ubujojo uyakwazi kanti uzokuthola omunye enye message ukuthi yenze nganye indlela. Yeah. Fana nokuthi uthi lo muntu lo athi ngifuna umsebenzi. Cela ungifaka amabhati. Ibuff. Funa ngifake ibuff. Ngithatha ivula, ngithatha ini. No. Idlozi lithayi. No. Leyo awuyithathi leyo. Wena uzothatha le. Gezise lo mntwana ahamba yofuna umsebenzi. But mina ephehlweni ngiphume ngiyazi ukuthi ivula izinto. Mina ngiyazi imela ageze ngayo kanti bathi namhlanje aphalaze ngayo. Sebembonile phela bona ukuthi udingani. So ngizothi ngiyazi. That's why ngithi is not one size fits all mkhulu. Today lo uzomsebenza. Amathwasa wama complain up until ngibachazele ukuthi anifani. Ungathi why mkhulu baba lo wayena umenzele kanje bathina mina ungenzele kanje. You are not the same. Amadlozi awafani. Amadlozi wenu awafana bafuna into efanayo. Indumba zenu azifani. They can't be the same. So angeke ngithi ngiyazi into. And into I promise you mkhulu. Into mangayazi mina ngiyalwela ukuthi ube right. Yeah. I will fight. Ngiyakhipha imali ngihambe yami. To show you ukuthi lento le ngizo make sure ukuthi yela ngithi ngisho ukuthi izolunga. Ngisho. But mina nginawo amandla wakhona ukuthi ngiyilungise. But kunomunye umuntu ozokhona ukuyilungisa. Ozokwenzeka. Akunenyanga yazi zonke izinto. Sikhulumeni iqiniso never mkhulu. Wena unesiphiwo sakho nedlozi lakho de welisebenza ngakhona. Elami lisebenza de welisebenza ngakhona. Yeah. Ziningi into lezi sisenzayo ekhaya. Ibusiness. I can say ngibabonela I'm good. Not ukuthi per se mina ngizothi ngikude ungathi maybe ngiyasikhulumela but bakhona. Yeah. Laba bakhulumile ukuthi hayi. Awona hayi. Business hayi yami imnandi. Okay. Sharp.
Oh, ibhizinisi. So balokho bayeza bamabhizinisi. Ngiyakhanda. But indlela zabasifani. Angeke ngoba ngiyenzele lo kanje nawe mawufika ngizokwenzela the will uyangimenzele. No. Benzela ngendlela engafani ezihlukene. Sihlukene. Mkhuluma sinyakhona ukukhuluma into mina nawe ngikuhlola. Ngiphinde ngibuze ukuthi bengithini? Khohliwe. Udlulile futhi. Bongakhulumi mina. Khohliwe clar ukuthi besithini. Mina nawe bengitshela ngithini. Mele wena ulalela ngoba bengakhulumi mina bokukhuluma idlozi. Kunomunye umuntu uyakhona ukungena athi mkhulu angiperform embedeni. Oh mkhulu awuperform embedeni. Hayi now. Abuye futhi atha mkhulu manje ungathi senyalimala manje. Phela benu sethatha isikhathi eside imile manje angisazi ukuthi ngiyenzeni. Kade ufunani? Athi noma ngithi ngiyayiwisa ngithi ngithela ngamanzi abandayo kuyala. Uthi wenze overdose ngoba lo muthi lo strong. Noma mseyakhala manje uthi noma mase uyakhala endlini. That's why nesilungu sithi too much of a thing is bad. Yayibona. So mkhulu sikhona izinto eziningi ezenzakalayo but mina I'm failing to explain izinto eziningi ngoba asiyimi. Udlozi. Ngizothi ngiyazi lento. Mara mawufika endumbeni like ama viewers finding out kunabantu abafuna uncedo uyangifonela uzwe ngithi ngizolungisa kanje mangifika silungisa ngenye indlela. Sengathi ukhuluma into eziningi. Sengathi ngikhuluma into eziningi and then angizenzi. Without knowing ngiyachaza manje mina angisebenzisi mangisendombeni. Ene kubhlungu umkhulu ukuba endombeni. Umuntu mangathi ngizohlola unamanga. If uyinyanga iqiniso unamanga kubhlungu lapha yazi yabuya mkhulu. Siyabuya la. Ngoba uphathwa izinye izinto ongazazi and that feeling is not nice. Ifeeling leyo ayikho mnandi. Mkhulu uze wangena lapha kungena umuntu odakiwe ophuzile. Uthi uyahlola uthatha unenkinga eserious maruze kuwaphuzile. Uhamba nezinto lezi zinto lezi makangena suke kuye ingene kuwe same time kule mkhulu ugule uzowuye ngaphandle ukhale. Uthi ngiyadliwa man angikho mnandi man kwenzakalani ngapha. Hayi lo muntu lo uthi yamchazela akekho lapho. Mele ube nenhliziyo futhi ebunyangeni. Mele uqine, mele ungapheli inhliziyo. Mele uyazi ukuthi lo muntu lo yipatient. Ama patient ahlukene. Kunomuntu ogula ikhanda, ingqondo, kunomuntu ogula umzimba, kunabanye ama behavior futhi awafani. Mina mkhulu uyambona umuntu uzothi makafika kimi athi mfano mara once wafika wathi mara mo ngizolunga la kula idlozi lami lezokubonisa khona ukuthi noma une 60 something years but ngizokutshela into le izinto lezo une 13 14 lento le yayenzeka kuwe une 13 years to 14 but ngaleso sikhathi une 60 something ngizokutshela indaba lezo ngathi bengikhona une 13 years. Yeah. Ithatha isikhathi ukuthi ngihlole umuntu mina. Sprofeto mankhonyane. Izinto sitshontshile. Mawuthi uyasifona lezi zinto. Uyayibuyisa. Mkhulu khohla. Khohla. Asikhona inyosi. Sikhona. Inyosi. Yeah. Yabathuma laba bayithuba hambe. Mina ngiphathanga inyozi lezi ezingaka bathi zigcwele.
eyi-2 phela. Zilapha nje endlini. Z2, only 2. Manje uyayithuma ihambe iphinde ibuye lezi nyosi. Yeah. If imele kuthatha iviki izothatha iviki izingekho. Kodwa egcineni ziyabuya. Yeah. And ezizokuhlupha for viki lelo lonke. Ifike ngenzeni makuthiwa kutshotshe mina ifike sengilume. Ene kamnandi kanjani ene kahle. 2 minutes ziyakuluma. 2 minutes ziyakuluma. Manje ngibuyisele into zabantu. 2 minutes. Market ukuluma ziyohlala kulento leya uyithathile. Ziyahlala. Ungathi awuboni zikulume. Ungathi ufuna ukuzibulala sisuke if uthatha iDVD sihlale lapha ku DVD le. Mawuthi imonto zami ziye emontweni la. Ziye emotweni. Ziyakhomba ukuthi hayi buyisela into yabantu. Ngoba kubhlungu manje ukuhlatshwa inyosi phela inyosi ihlaba udumbe uvuvukale mkhulu. Awukakazi next. Mawungakabuyiseli nje ukuthi lokhu uvuvukele nje. Mkhulu. Uzomake sure ukuthi ya lezi zinto lezi ngiyazithatha. Angithi ngala vele kusebenza umuthi futhi ukuthi siyakudonsa ukuthi buya nezinto zabantu. And then kuzofika lo yomcondo ukuthi yazi ngibuye ukutshontsha izinto zabantu bayangishaya manje. Awuthinye ngibisele into zabantu. Uyabona? And then uzomake sure ukuthi uyazibuyisa. And then bayabuya labo bafana bami bahlala bayithwinyozi lezo bahlala lapha bayazi la bahlala khona. Noma zingena mkhulu uzongena sihlale lapha. Unendlela ocommunicate ka na. Yes, nestick. Leso kumele ngikhulumise ngazo. Ngisafisa nje mkhulu ukuthi ke nginivakashele ekhodlweni zenu nje. Ngizobuka lemlingo lela kundezadla. Yazi njani? Ngabe if kuyakhoneka mkhulu ngoba mina ngimuntu othwasisayo bekumele ngiyintwaso kahle nize nizobona ukuthi insebenzo ihamba kanjani kwenziwani kuhamba nabantu babone nani nibabonise ukuthi besila kumkhuluma hamba yedwa sithole ukuthi safica ukuthi athathisa intwaso nayi intwaso yakhona bayibona ukuthi insebenzo isebenza kanjani. Kodwa if episode 1 mkhulu fine bazobona le bangacabanga ukuthi maybe next time bazobona the very same thing. Ngoba ngithi idlozi lapha alifani ukuthi lo momenzele kanje nalo kumele kube kanje. Uyayibona mkhulu. Cha mkhulu mamba yedwa sesizoyigoqa khehla lami. Ngiyacabanga ukuthi nawe usuphothulile okuningi mhlawumbe nje ukudlulisa nje imizwa yakho ke egcineni manje ukuthi nje udlulisa imizwa yakho ngezimo nawe ezibukayo nangomsebenzi wakho nangomsebenzi owenziwa abanye abantu nangomsebenzi othathwa yilabantu abasha abafikayo manje kule ndima le yokulapha kwendabuko. Ungathi nje kibo bese sikwazi ukuthi uhlelo solo lemali. Okay mkhulu mina ngathi kubabukeli nezinyanga namathwasa. Thinkale ngamathwasa mkhulu. Ngiyacela siphethe kunzima emathwaseni. Ngicela umuntu if uye ephehlweni mele ayazi ukuthi uyenzani. And make sure they must make sure ukuthi angeke kuphele inhliziyo ke ephehlweni. Ngoba mkhulu yazi mawukwata 2 minutes idlozi liyasuka kuwe liyahlehla. Mawumuntu okwatayo liyahlehla. Angeke uhlahluba umuntu ukwatile idlozi yalikho lapho. Cela ukutshela amathwaso ukuthi bangayenzi into bangayi-understand. Imizwa yami futhi. Masiyinyanga thina sibane neqiniso, not everybody uzongena kuwe endumbeni bayamloya. Asiyekeleni ukukhuluma amanga. Asiyekeleni ukuthi umuntu makahlutshwa idlozi sithi mela thwasa kanti idlozi mele silipake. Asiyekeleni ukutshela abanye abantu
into lezi zingekho. Mina ngami I wish amathwasa wami laba ndlule kimi esandleni sami laba babonile ukuthi ubaba uyasebenza or in, but ngiyacela bangalandelela imali kakhulu. Mababheke umuntu azobonga, awazi ukuthi uzobonga ngani. Kunomunye umuntu angathi mina izinto zami besifasile ngikuthengela indlu, manje sivulekile ngikuthengela indlu while bohlala emkhukhwini. Ungajahi, lalela idlozi lakho mawinyanga. Asiyekeleni ukutshela abanye abantu amanga, asiyekeleni ukuthi wonke umuntu, yes, wonke umuntu unyazi inyanga efuna ukuba, wonke umuntu ufuna ukuba igobela, but ungaforce into engekho. Into ekungeyona. Ungaforce into engekho. Yabona. And then masinyanga sitrayeni ukuthi sigade abantu. Ama-patient way. Siyagade mkhulu ukuthi, but it's useless ukuthi udlise lo muntu. Why singasebenzi wena? Ukuthi uyena makabheka wena akuthandi. Asigade nabantu. Yebo mkhulu. But abantu laba bangifunayo mele bangizwe kahle. Angeke ngithi ngikhona ngoba ngisebenziswa idlozi. Ngathi ngiyayikhona kanti idlozi lami lithi le angeke uyikhona ngoba mina ngiyayazi ngifundiswe yona le ukuthi bathi yenziwa kanje kanti idlozi lithi asiyamandla wethu lawo. But angeke ngikuyeke kuphela ngizokudlulisa ngikufunela umuntu lo uzomake sure ukuthi uyayazi leyo nsebenzo. Thokozana. Mkhulu. Lapha mkhulu amanamba akho mhlawumbe nenkundla zokuxhumana ngicela usiphindele futhi ngoba wawusinikile kodwa senzele ukuthi sibe nakho futhi. Alright, lawa amanamba lawa mani ngifuna nizongithola eDeep Kloof eSoweto Face Extension 3 nasePoriki eVale. And then uzongithola kulawa amanamba, uzongithola ku 076 188 0603. Ngiyawaphinda futhi 076 188 0603. And then kunamanye futhi manamba 0799 11 6888. 0799 11 6888. Lawa manamba lawo uzongithola khona ane WhatsApp. Mawungangitholi kulawa uzongithola kulawa. Akukhoneki ukuthi abe off I2 unless kune mistake, but I don't ngikhumbuli aqema wonke. And then ngumuntu ohambayo mele phone sibeke idate ukuthi sihlangana nini ngoba ngiyahamba Free State, Mozambique, Malawi, ngiyahamba mkhulu. Yebo, so ama house call ngiyawayenza. Ama house call akhona. And then umuntu finding out uhlala kude le and then une problem agent manje, and then sakhona ukwenza I video call and then from there sihlahlubane mina naye. And then makafuna imithi and then kula vele ngizokhona ukuthi ngiyenzeni ngimsendele wona ngePaxi, but I don't like it as much leyo ngoba sometimes idlozi lifuna ukubamba mawungena emagcekeni. Kunabanye abantu uzoba blank. But once angena lapha eJardini 2 step kule gate and then sombambile ukuthi lo nenkinga ye 1 2 3 4 5. Hayi ngiyezwakala khehla lami ngiyezwakala mkhulu. Cha siyabonga mkhulu mahamba yedwa ukuthi ufike la studio nawe ube umunye olethe uvu lakho. Siyakuthanda konke lokho. Nani babukele ekhaya nawe uyasibhalela nje usho ukuthi cha ngikhona ufuna ukuza nani nenkulumo ekanjani. Asinankinga sivula izandla nonke namukelekile la ekhaya ku-episode yethu i-Echo Point TV i-The Call. Mkhulu siyabonga kakhulu futhi uNkulunkulu nawe akubusise ukuthi ukwazi ukuthi umsebenzi wakho udla nje ubalwe phezulu.
Thokoza mkhulu ukubonga mina ngibonke nabasebenzi base-Eco Point bonke ngiyabonga for ukunika ithuba nami ngikhulume ulwazi lami ngigade nabantu the way izinto zihamba ngakhona. Ngiyabonga mkhulu ngibonga kakhulu nawe uNkulunkulu akubusise akwenze namandla and then yeah I think life goes on. Yeah. Kodwa kumele sicaphele. Siyabonga mkhulu. Thokoza mkhulu. Thokoza. Babukeli be-Eco Point TV benihleli-ke nomkhulu Mamba yedwa noXolani Mfowambatha-ke la e-studio kwi-Eco Point TV i-The Call-ke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi-ke hlaleni nathi-ke nasinika indlebe nasilalela. Sesiyaphuma-ke manje ngiyacela ukuthi ningakhohlwa nje ukuthi nisubscribe-ele nisilike-le niphinde futhi kanjalo nikhomente ukuze sikwazi ukuthi imibuzo esisalekile ukuthi sibuze nina nikwazi ukuthi niqhubeke nisibuzele yona ngoba ngeke sikwazi ukuthi sikwazi konke nezinyanga ziyashula studio zithi uphondo lobunyanga ayigcwali nathi-ke imibuzo yethu ngeke sikwazi ukuthi sibuze yonke ngokuphelele kodwa nje siyajabula ukusebenzisana nani kakhulu babukeli bethu be-Eco Point TV. Siyaphuma-ke manje-ke thina-ke siwoshandu ondaba ezitha osontshikazi omthiya uShoti Mantindane Siqomsodidla uMadlebana Gwatshoza Igcololo uye njalo umdidiyati akho udakhela ucato asibonaneni futhi-ke ngenye episode elandelayo.